Joosep nägi tema vastast sellest maailmast. Kui meil oli ka. Seda väike mõne. Jaa. Teine kaarel maata. Kuna laes. Mis te nimi? Kaarel maata. Võitis. See võitis. Ta tegi mingi nõrga vastu. No tervist. Sa oleks pidanud tegelikult Kreeka-Rooma maadlust temaga maadlema, mitte sinna alla jalga kogu aeg minema. Vaata, ükskord läks jamaks, siis oleks pidanud taktikat muutma võib-olla, on ju? Ta on ju ka Kreeka-Rooma maadlus. Ta on Kreeka-Roomat maadlema, on ju? Ma arvan küll. On harjunud, et raske nagu viimasel ajal. Aga nad on mõlemad, te mõlemad olete ju Kreeka-Rooma maadlejad. Siis ma olen küll näinud, kes Kreeka-Rooma maadlejad vabamaadlusvõistlustel ikka maadlevad oma, mida sa oskad ja sellega sa lihtsalt praegu sa andsid punktid sellepärast ära, et ta läks selja taha. Et selles, ma tahtsin tulla sulle ütlema, aga enne lõikas ära. Правильно сейчас, локоть контролируй, двигайся, двигайся. No mis teha, elu õpetab. Järgmine mats läheb veel, siis saab Работай, работай, свое еще сделай. Давай, ты будешь снимать. До конца груди руку. Держи локоть, да, держи локоть. Ратмир, хорошая попытка, надо грузить руку сразу. Ты заходишь без загрузки. Kui läksin üks aasta oli see paar aastat tagasi, kui ma panen vabamaadle ise ja see hakkab nüüd õpetama nädal enne Eesti meistrivõistlusi vabamaadle, et hakkame nüüd õpetama, kuidas jalga minna. Ma ütlesin, et pole mõtet, vaata, kui sa lähed vabamaadle kokku, vabamaadle ja Kreeka-Rooma, siis ta kaitseb ikka ära, siis sa nädal aega ei suuda õppida selgeks, kuidas jalga minna. Parem õpeta seda, kuidas vabamaadle eest jalga kaitsta. Nädal aega enne seda ei ole mõtet hakata õppima, kuidas jalga minna. Vabamaadle jagab selle ära ja ta kaitseb ära. Nädal aega saa seda elu. Et parem õpetagu siis seda, kui tema tuleb sulle jalga, et kuidas sa ise suudaksid kaitsta, mis sa kuidas teed. Et see on nagu tähtis, et vabamaadlega, no paljud on ju Kreeka-Rooma maadlejad, ikkagi maadlejad, vabamaadlejad ja Kreeka-Rooma on aktiivsed ja saavad punktid kätte, mul on midagi elus vaja. Ülitad ta välja ja oled kogu aeg kontaktis, kaugelt ei lase tal jalga minna. Siin pead vaatama, kes sul vastu tuleb, vastavalt sellele. Ma niikuinii teadsin. Või maadlema. Mul käib mingi 5 sekundit veel poole aega. No nii ta on, mis teed? Каждый раз нельзя. Если ты кинул и ошиблась, то тогда уже второй раз не Типа кинул. каждый матч, да, или...
Midagi on seal. Ведь надо контроль не отпускать. Это сам судится, главный случай. Надо висеть. Пошел, хорошо, надо делать. Мальчиком. Почему он не улетает? Он еще не улетает, он потом говорит, можно? Нет, он типа вот расстегнет и обратно. Он же не летит. Oleks tohtinud haiged sellest koju saada. Kõlab vist täna teiste haigena soolega. Mõnedel on veel täiteperiood ja poiss käis vist ka Rooma haigega, ei tea. Дайте бежать! Голову вставь! Давай ему правую руку, что ты отдаешь. Редил, оттянись! Брось его, брось! Загрузи, загрузи, загрузи! Брось его! Разворачивайся! Разворачивайся! Разворачивайся за рукой. Иди за рукой, говорю, влево. Слышишь, соберись ты. Давай, 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 давай! Выложи, говорю. Готов, говорю, Стас. Готов напрягать сам. Сам это делай. Не жди. Нет! Подойди ближе. Вижу, сам показывай, сам показывай. Разверни. Выше ставь. Сам с собой. Готов через шею. Через шею готов. Видишь так? Жду. Вот, рука есть. Подбирай сам. Голову Назад вставляй! ставь. Локоть не отдавай. Медленно, чуть приготовь. Есть голова. За ним. Иди ногами. Иди ногами в год. Двигайся! Ну, захват нормальный возьми. Нет, захват бери, реально. Сам работай с головой, реально. Толкни вперед! Толкни вперед! Да, хорошо, дорабатывай. Найдешь, только попробуй. Ранвир, давай! Ищешь. Держи, локоть! Разворачивай его. Не стой, ему выгодно стоять. Ты работай, вот и работай с захватом. Ну пробуй уже что-нибудь. Что ты не борешься? Внимательно сейчас, головой встречай! Головой отбивай внизу, оставляй его! Если ты не попробуешь, ты... Не давай! 20 секунд, Радмир, аккуратно! Просто контроль! Все! Ногу! Да! Покажи скрест! Поработай на скрест! Да, поработай, поковыряйся! Да что ты судью-то слушаешь? Своего! Зачем? Ты, блин...
Ратмир, своего слушай всегда. Лучше передержи, чем вот так отпускать, еще шансы давать. Зайди за спину. Петь, это сам Глеб качественный тестостерон колет. Коуч! Отпускаем. Что так быстро? Если на первый... Пошел вторую ногу! Толкай! 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 Крест собирай! Если за первый... Крест, крест пришел! Давай на шею так, забегай. Пробуй, ногами забегай! Локоть освободить Два. надо. Давай, держать. Забегай так наверх. Да. Внимательно сейчас! Давай. Делай, удар. делай, идет. Делай. Все Так, нормально. пункты, Оли! Как? Давай! Да ты не головой махай, переходи на скрест. Ратмир, что ерундой страдаешь? Вот это вот херня такая, когда вот, блин, вот зачем эти движения? Ты вышел, борись до конца, блин. Сколько говорить? Я понимаю, я ищу. Не пришло. Да что ты? Ратмир, я вообще не понимаю, что ты рисуешь-то? Делай, давай. Давай, за шаги так, давай, скручивай, Ратмир. Держи руку, давай, кати. С рукой. Кати. Плотнее захват. Еще, давай! Все.
Не, первый раз с рукой взял, нормально. Ты на рукавы. Что вы что-то в голове, да? Пару слов. Все замечательно, идем к высшей медали. Если ты за это время предупреждение дают, если ты не сможешь за это время балл забрать, то другому дадут балл. То есть тебя предупредили, тебе предупреждение дали, например, да? Ой, не хочу. Тебе предупреждение, например, дали, если ты у меня за 25, за 30 секунд балл не заберешь, то тогда балл отдадут. Ну все, скажи. Это как юку отдать. На мель. Тесни, крути, крути. Давай, Эрик, давай. Тесни так. Спасибо. Давай, давай, хорошо, Эрик. Забегай. Ноги дальше, Эрик. Соберешь, соберешь, соберешь. Давай, Эрик. Давай, 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 давай. Циболовский делай. Все, все, не будет. Эрик, еще раз так же работай. Что, назад ты набежал? А можно тоже? Да, еще так. Подергай, подергай. Не дай себя выпрямить. Тесни, тесни, тесни вот так. Тесни. Вот, хорошо, Эрик. Ручку возьми. Оторви, оторви, оторви. Не надо. Тесни. Хорошо, вот так, Эрик. Давай, давай, хорошо. Собирай стресс, собирай, Эрик, собирай. Да, выдерни. Возьми, вот. Делай вид, поработай. Отдохни. Вода есть? Делать красиво, думаешь. Водичку принеси нашу. Все, они уже... А есть, Эльза есть. Эльза не надо. Кирилл, уже... Есть вода, есть. Да, есть. Все, Эрик, спокойно, не смотри на время. Эрик, давай. Собираешь, хорошо, чуть повыше сразу. На нас лес переходит. На нас южный. А? Все хорошо. Потихоньку так и работаем. Вот, взял, хорошо. Ногу, толкай, толкай, толкай. 4. Держать, Эрик. Держать. Не надо, Эрик, отдохни. Хорошо. 4.
Забирай, забирай ручку, забирай. Смотри, сейчас будет раскачивать. Руку возьми. Вот, контролируй, Эрик, так. Контролируй, контролируй. Головой встречаем. Эрик, ногу дальше. Держи, держи, держи вот так руку. Да, 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 да. Ап. Не надо, Эрик, спокойно. Забегай, забегай! Забегай! Все! Центр снять. Да не так он снимать, он должен там посыпать. Восстанавливался. Восстановился и чувствуешь себя вообще больно. Наоборот, мне все хуже. Ну что, так ты смотрел? И там следующий. Смотри. Нет, и там следующий. Ну да, вот складываешь. Ну. Я видел это. Шабан? Да. Тем более никого не привезли сегодня. Марат должен был, заболел. Два Марата, один ногу сломал. Комедианов? Да, да. Это на какой, на 65 готовился? Я как в прошлом году думали 65, а так 61. Марат заболел, что ли. Смотри, они еще не знают. Сам посмотри. Да, вот человек искать постоянно. Думал, ты лучше выглядишь. Так он твою забрал? А, тут ноги дошел. Так, кто-нибудь у Глеба сядьте тогда. Там и Никита будет. Полфинал. Выйдет. Финал. Что ты здесь был весь, да? Ё-моё! Как же болеть мне? Да.
raha, eks ole, auto jaoks, et sul ei ole eelmine raha, poole saad sa kulus. Когда руку поднимет, туда. Tõuse sealt, jalga peale selle taha. Nii raskus peale, vaata, et jalga ei anna. Nii, lähe. Pea lükka oma peaga alla. Nii, lõpuni, nii tubli. Ära rohkem tee. Ära tee rohkem, põll välja. Ja hästi, Hannes. Otsi jälle veel. Selg sisse. Hakka varem pihta. Jõuad, Hannes! Trügib jalgadega. Selg sisse. Jalad kaugel! Selg sisse. Pea üles. Ja sinisest trikoos astub matile Ratmir Beljajev. Nii ja siis matil on 2 võistlejat, kes on mõlemad Kohtla-Järvelt pärit, mõlemad treenivad ühes spordiklubis ja mõlemad noormehed on 16-aastased. Ehk nad on mõlemad Eesti noortemeistrid ja Eesti meistrivõistlustel neil veel medalit ei ole, et selles kaalus kehakaalus 61 kilogrammi tuleb siin siis esmakordselt uus Eesti meister. Kas Kirill Bulgakov punases või Ratmir Beljajev sinises trikoos. Vabamaaduses siis tuletame meelde jälle, läks jälle vahepeal võiduvahe 10 punktini. Naiste maaduses ja vabamaaduses on ülekaalukaks võiduks vaja saavutada 10-punktiline paremus või seljavõit. Зачем руку отдал? Кисть контролируй. Разворачивайся. Kreeka vabamaaduses pandi lihtsalt vastane partnerisse ja Закрывай! Что ты думать надо? Тут сразу надо ногу забирать. Siis vabamaaduses antakse hoiatuse eest 30 sekundit Раньше включайся, да. vastasele võimalik Ситуация есть, надо включаться, ногу отдал. Selles kohtumises läinud Kirill Bulgakov 2-1-punktilise skooriga ette, et 2-0 on siis kokkuvõtteks seis.
Снизу давление свое, снизу давление. Ратмир 4 балла зону отдал. 3 балла зону отдал. Сам сработай снизу. Сам дави. Ja Kirill Bultakov on neid ühepunktilisi paremusi saanud ja 4-0 on kohtumise seis esimese poole lõpuks. Kui te näete, et siin on üks spordiklubi võistlejad, spordiklubi Kuldkaru võistlejad, siis tegelikult see sisekonkurents on päris tihe ja mitu erinevat treenerit tahavad, et tegelane just selle Eesti meistritiitli täna võidaks.
No nii, on selgunud vabamaadluse kehakaalu 61 Eesti meister ja see on Kohtla-Järve noormees. Eesti meistriks tuli kehakaalus 61 kilogrammi. Kirill Buldakov. Ja sinisest trikoos astub mandile Rasmus Rooni Jõgi. Ja Erik Reipok punases trikoos, spordiklubis Kulkaru, Kohtla-Järvetsist ja Rasmus Roonin Jõgi. Oma mees, kohalik mees, Viljandi spordikool, maadlusklubi Tulevik. Erik Reipok 26-aastane, Rasmus Roonin Jõgi 20-aastane. Erik Reipok tulnud 7 korda Eesti meistriks, Rasmus Roonin Jõgi tulemus täiskasvanute tiitlivõistlustel siiamaani parim hõbedane tulemus mullusest võistlusest. Erik Reipok on olnud aastaid Eesti parim maadleja vabamaadluses ja tema auhinnakapis on ka juunioride Euroopa meistrivõistluste pronksmedal. Vaata. Esimese aktiivsuspunkti on võitnud siis Erik Reipok, on olnud aktiivsem maadleja. Midagi hoia asendit, tööta. Nüüd pandi siis see 30 sekundit käima, mis on nii naistemaadluses kui vabamaadluses. Selle aja jooksul peaks Rasmus Roonin Jõgi sooritama võtte, siis Erik Reipok ei saa punkti. Kui Rasmus Roonin ei suuda midagi teha, siis tuleb Erik Reipokile lisapunkt. Hästi asendit hoiad, käed töötavad, otsid. 30 sekki. Ja kaitse, käsi vahel. Poole lähenedes on punkti seis juba 3-0-le läinud. Nüüd siis ja veel mõttes sekund enne poole lõppu tuli 2 lisapunkti ning Erik Reipok on need ette 5-0. Esimene Viljandi mees finaalis, Viljandi, andke kuuma, Rasmus Roonin vajab seda.
liikuma. Oota, õige. Tööta. Ja üles. Загрузи хорошенечко его. Üles. Да, загружай, пускай подышит. Okei, läheb. Aeg on. Давай, включайся тоже. Aeg on, Raas. Tööta. Tule ära sealt. Tööta. 2. Otsi, ole aktiivne. Kätest on vaja lahti saada. Tööta. Хорошо. Работай дальше. Работай. Rasmus Rooni küll üritab ja peab üritama, sest Viljandi ju tahab Istu! see üritus ei kandnud vilja. 7-0 punkti seis. Хорошо. Сейчас будет рисковать, головой встречается, отбивает. Давай готовить ему. No nii, ja jäänud on küll viimane pool minutit. Siin peaks ime olema, sest püstiasendis saaks 4 punkti. No ei jätku punkti võiduks sellest, et ainukene, mis päästaks, oleks Rasmus Rooni teha seljavõit. On ka sellised imesid tehtud. Nii. Jalajas kehal 74 kilogrammi. Eesti meister on Erik Reinbok. Ja see oli tema jaoks 8. Eesti meistritiitel. Ja sinises trikoos tuleb matile Tristan Aleksandrov. Vastasseis on samasugune nagu eelmiseski kohtumises spordiklubi Kuldkaru punases trikoos. Nikolai Tarassov on 19-aastane ja Eesti meistrivõistlustel on juba tema kontos 4 esikohta. Tristan Aleksandrov on eelmise aasta tiitlikaitsja. Nikolai Tarassov on 19-aastane ja Tristan Aleksandrov on sama sünniaastaga, siis ka 19-aastane. Kätetöö, terane seal.
Jaa, peasta käest maata. Välja ei lähe sealt, välja ei lähe, tsooni vaata. Rahu. Teil edasi, hinga. Tööta. Ei jää passiivseks. Ja lõpuni. Okei, rahu, hinga. Nüüd peaks teha. Ja kohtuniku otsusena siis pandi karistusaeg. Ja, otsi. Aleksandrovi kahjuks. Asend ja käed töötavad, käed lõpuni. Kui õnnestub punkt saada, siis ei ole sellest midagi. Maade. Otsi. Ei ole midagi. 30 sekundi jooksul Tristanil ei õnnestunud punkti saada ning 1-0 siis läks Nikolai Nerassov. Tööta, käed. 30. Maata. Hästi. Kümme sekki. 7 sekki. Kaitse ei saa. Nii, Iskasendis partnerisse paneb 2 punkti väärt ja kahjuks siit edasi saanud enam Nikolai teha midagi ja Viljandi muidugi selle üle rõõmustab, sest puhkepaus on ja mõlemad sportlast sekundeerivad nende isad, treenerid Jevgeni Nerassov ja Rain Aleksandrov. Davai, aeg on. Lõpuni. Tööta. Töötad ise töötad seal. Lõpuni. Hei, mina olen passiivne. Punane ei vaada. Tööta. Lõpuni. Vaata seal. Davai, tööd on vaja teha. Aga teisest poolajast on nüüd siis pool läinud, nii et 1,5 minutit lõpuni ja Viljandi andke kuuma oma meesmaadle. Aleksandrov tahaks võitu, aidake teda.
Seisad, minu! Ei seisa! Lõdvast ära hinganud! Ja 4 punkti ja kohe seis muutus. Ja kus saab võtta, sealt tuleb võtta. Lõdvast ära, käed kinni! Seis muutus. 6-3. Käed kinni! Käed kinni, võta üks käsi! Üks käsi võta! Üks käsi! Võta käsi! Käsi võta! 25! Saad aru, võta üks käsi! Davai! Käte töö! Käte töö! Käte töö! Käte töö! Käed töötavad! 15 sekundit! 15 sekundit! 10! Seisa! 5 sekti! Seisa ära! Ja Viljandi täna rõõmustab, täna Viljandi päev. Kehakaalus 79 kilogrammi on Eesti meister Tristan Aleksandrov. Ja tema vastane on sinisest trikoos matile tuleb Mikk Talimaa, Viljandi mees. Nii ja maadlus algas jällegi, on punases trikoos spordiklubi Kuldkaru maadleja Lepp Belopurov, tema on 30-aastane ja Viljandi meeste rõõmuks on matile saanud 17-aastane Mikk Talimaa. Tema parim tulemus on täiskasvanute hulgas mullune 3. koht, ega väga palju rohkem polegi saanud olla. Käte kontroll seal! Käed sees kogu aeg, käed sees. Tiitlikaitsjale Lepp Belopurovil on ka tiitlivõistlustelt mõni medal tulnud ja nii on temal juniorite Euroopa meistrivõistlustel kunagi saavutatud parim tulemus 12. koht. Ette maa! Tegevus siin jälle! Selja taha! Держи! Не отдавай голову! Лев делай! Käte töö! Mikk! Käed! Лев, давай! Tööta, Mikk ise, käed tööle! Ette maa ja siis ette maa hästi ja selja taha proovi! Liigu jalgadega, küünarud välja seal! Tegevus siin jälle!
vaata seal, tsooni. Seisa. Seisa, siruta. От колена надо, от колена. Сако берется. Игорь Пулана. Идет. Давай. Идет. Давай. Подсуд прихвати. Да, давай еще. Pelok kuulab jalaristi teha veel lõpus, aga ei õnnestunud. See oleks õnnestunud 2 jalaristi võtet teha, 2 punkti oleks läbi olnud, aga nüüd Viktalina saab vajalikud õpetussõnad, Rain Aleksandrovik ja ehk siis Viljandi näeb veel punkti või isegi võitu siit Matilt. Kätetöö seal. Peast ette. Ja püüstasendist sinna panek lisas 4 punkti. Ja ohtlik olukorda jälgenud ning on selgunud järgmine Eesti meister. Kehakaalus 86 kilogrammi on Eesti meistriks tulnud Gleb Belokulo, spordiklubi Kuldtalu. Ja Matil ootame punases trikoos Nikita Tšehhoni. Ja sinises trikoos tuleb Matile Hannes Välis. Ja siin tuleb vist kiiresti kommenteerida, sest esimesed punktid on juba Nikita Tšehhonil, kes on 25-aastane ja 6-kordne Eesti meister teenitud ja jalaristi sai ilusti kätte. Iga keerukus on 2 punkti ja 10-punktine vahe ja ei olnud Hannes Välisel Kreeka-Rooma taustaga maadlejal siin midagi vastu ning Eesti meister kehakaalus 97 kilogrammi on Nikita Tšehhoni. Palju õnne 7. meistritiitli puhul. 25 kilogrammi. Punases trikoos ootame Matile Jevgeni Šaltrov. Ja sinises trikoos tuleb Matile Viljandi rõõmuks kohalik mees Kaupo Kaasi. Jevgeni Šaltrov maadleb punases trikoos ja on 35-aastane. Tema on Eesti meistriks tulnud 6 korra. Kontrolli, ära rabeles. Esindanud ka Eestit tiitlivõistlustel. Ja Kaupo Kaasik sinises trikoos maadlev mees on 38-aastane. Ja 6 medalit on tal Eesti meistrivõistlustel, aga mida ei ole, see on ehk täna. Õige. Hästi, võtast ära hingad. Okei, hinga, võtast. 1 minut on maadeldud.
Martin. No midagi. Rõõka, davai! Kõik on okei. Давай, 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 давай! Pandi Kaupo Kaasakule see 3. Да, Жека, давай! Kui oleks Kaupo selle punkti saanud, siis ei oleks mitte mingit teist punkti vastupidi olnud, aga nüüd 2 punkti läks võrge eest. Жека, давай! Давай, давай, давай! Siis veel 2. Да! Ei ole. Давай, Жека, еще! Liigu edasi. Edasi liigu, ei anna seda risti seal. Крути, давай! Жека, давай! Ja kohtumise seis jätkub siis seisult 3-0. Жека, давай! Vaadates Kurkalu poolelt ja võidupoolt Viljandi poolelt. Давай! Hästi. 30 sekki. Жека, давай! 30 sekki. Jaa, õige, ette maa. Жека, не давай ничего сделать! Nii, poolaeg läbi. 0-3 Viljandi poolt vaadates. 3-0 Kohtla-Järve poolt vaadates. No Viljandi, andke kuuma. Kaupo Kaasak vajab seda. Давай! Kaks 40 on jäänud. Istud kohe. Vilistati lahti sellest seisust, kus sinine oli allpool, siis nüüd jätkub samas seisust. Istu juba! Räägi, istu! Жека, давай! Kaitsed ka. 2-24 jäänud. 5-0 oled taga praegu. Продолжаем. Ise pead tegema midagi. Жека, давай еще! Потом перевернулся, не считается. Жека, не сдавайся! Еще! Jaa, käed ära ühendame. Oled valmis kogu aeg? 1-45 jäänud. 6-0 taga. Раскроешь сам, Жень, раскроешь. Не надо, остался, значит, твой борец, значит, здоров. Работай. Да.
Keegi läheb kaitseb sinna alla. Ise jalga. Üks punkt. Töö ei ole. Ja läbi. Aga davai! Nii, ja siin tuli neid üheseid ja kaheseid piisavalt, et koguda 10-punktine vahe. Ja Eesti meister on selgunud raskekaalus. Eesti meister on Jevgeni Sotruk, spordiklubi Kuldkaru. Vabamaadluse kohtumised on peetud klubi Kuldkaru. Teine koht Radmir Beljajev, spordiklubi Kuldkaru. Kolmandad kohad lähevad spordiklubisse Kontakt, Makar Selestnjak ja Arjan Molchanov. Да, Оля, спасибо тебе, конечно. Да ладно, я шучу. Алексей Павлович, тут цветопередача, кажется, не очень хорошая. Какая передача? Цвета, ну типа плохо видно. Ну ты двумя руками держи, тогда. Так я это... Это я знаю почему, это свет падает в целом. Ну это я имел в виду. Teine koht Rasmus Roonin-Jõgi, Viljandi spordikool, maadlusklubi Tulevik. Kolmas koht Daniel Jasnov, Viljandi spordikool, maadlusklubi Tulevik. Jürgen Silling, Vändra Suurekaru pojad ning Renat Tšampasov, Odisseu. Viljandi spordikool, maadlusklubi Tulevik. Kolmas koht Rasmus Peets, spordiklubi Nimbi Põltsamaal ning teine kolmas koht läheb Kaupo Kokamägile, Viljandi spordikool, maadlusklubi Tulevik. Markus Kriiskütt, maadlusklubi Lapiti. Viljandi spordikool, maadlusklubi Tulevik. Ning kolmandad kohad
Kapit.